Israel ini dibalong ikinjakan ang mga siyong KJWA ini nakwa diberi bukat yang belajar punta jil yang betul ini dalam yang di student juga lagi siang juga dia department of science bagi dalam field tema ini sempurna memang tak wala day is direct student juga dari kumbai kamang senior panjangnya but kasi so sarang galong bagi student ikamle pa panjangnya kata kamu dari sarang kejauh dinamika pada day di Prof Pakem indang menta ikon diri yung kaligasi bedak kelas na isu syak kenen nama isipun itu kibai ladap keman hikai bagi lalong kumni kumma idang iba SS Sunja iba sisil dasmi ngalayo yakaban hikai ini dan iman das no tu numad madong das no ha ban kip tan ya ka theory to political science je ya ka practical part of it but nanta lalong kung chief executive member jong Kasihil of Congress Council Pangasno sarang ni nama ba ila ino ya ka department political science tapi kuat dengan continue dengan ikai di long kumni kembali dalam de nama de J ya kan kita J sesisen panasno sarang mai don hantai ya kawan pengkoi ya kijabok kijaban lah nyong pusan senam mencah kalau ngakam kalau ngakam kabai hak tre sitam rengkat kiri-kiri kinomera idoni haga kasar terik mentau nai ngandap saupun nyau senam kumpunong hikai saupun nyau senam non-stop kumpunong hikai kata hikai kepada teman kata kamu ikibat 1LA ibawan oleh Enfield but PhD. Nganong kran Islam kemauan bersedang lain benda jakpot nak bagai lecture anyway. Kalau di island they say tip siget kadang program nak kado video shoot kita program. Tapi program dan review program kado. Apa kini kirang ba di Dr. Elpis Welrani bat di Sempang iwan hagien bagi orang yang ngakongok nama kawai ke daw balik ngakongok alam panabalo kinong hikai yang handehu ngayon tuhok kaki hakan kapor ng kilitman ngayon kor baditang di Prof Pakem ibahikai yang what is political science? Kiri kinahingay ngam jahat junod na mabakim hikay nga ya kata subject ka mga kwa ya kabante. Nasa ito yaki nga de ayu head department nga bet silon na po class. Bagay ikada. Ditang iprofesor Pakem ni mga hikay sisya nga ya kabante ka ka political science. Ngan nomla ita padran na do pasdang na mga sisri ya kajing ya kajing betong ni profesor Pakem ya kabala kre kan ko nama kata ngan ay jingkren aga jide ba tiap kejingede ke benda dok bagi profesor Pakem But kangkren akan berpol dengan jenis dia jona bagi kum student joni, pada jenis senyang joni
kumunong hikay. But ru hakan ko kajiyade kita na pati kum research keren. Nama kita PhD kita na ila supervise di profesor Pakem. Pakai kebaiknya kan long kajing ku ya piru kebio snow akan dipor. Ngala jigo snow malu malah sekan jong i profesor Pakem. Nama ba i kong neni roy kong la ini nyakha jona ipa jona ini na jai kong la nama katakan don the small Burom ro na yang jong ke bahaye bangade ya kaban ai ya na Burom amtan ni no hikai jona anai na katakan chat ka kong ya kaba ngalami na kasengkai jong ki kumunong puli aka postgraduate department jong the subject political science naladon hanihu kum of first batch nado kasnang kakindai spa nyo pusaw ado kasnang kakindai spa nyo punrio asnang naladon hanihu aga department political science but nalay kendo nongkong yay Professor Pakem haka arterik usap kembar kakindai spa nyo usaw haka por ang baje no pais ni haka no kajaka kaba malu mala hari kali kendo pati haka arterik usap kembar kakindai spa nyo usaw haka por ang baje janbit haka yin siem kata kaya yung siyem dari kamayon Hans Palace. But they may ibawan nongkong, ya kaban siyem ya kata kelas, aka alteri usap tempat kelas pa niyo usaw, aka por ang beji no paisni. Mali roli Profesor Pakem i-introduce ya datang ang minute AA. But mali adap introduce ya dede kumno by lai yang diperbar di university pada luar John Sandibu tang kumpa armin AA nang ta sedang ni kelas ta ko wei ke Jingkynmaw kabai keli kaban nandam telet show adu mentah on what is international politics istang kita keli kaba ikeli ini nama ide kaban dikai ke international politics pada hadirin kiri-kiri yang saya tahu ini. Nanti kata kapal, habislah keli kita kencing keli. What is international politics? Ialah batai kita ke international politics. Pengisah sedang menstip bahawa yang kita nonton ya ke international politics. Today, Joachim Morgenthau, mesra impat juga. Lagi menghikai jomah dengan jenis college agar berpor pada sawat ini menghikai gitu. Kita semua kena hai kalau snap ini ada impat poin sudah cerita. Kalau selesai kalau berpor sawat ini menghikai dengan jenis college kita don sup akan berpercaya. Uwe lebih jongki dan sukra dalam mereka. Kau senang belajar hadir di dalam kendai kau senang. Maka ni kalau enggak, mereka semua telah yang baban yo yang dihikai kebetul mereka. Macam tak yang baban yo yang baban senang yang dihikai na i Profesor Pakem ibalang ay yang dihikai kebetul bah yang babangi yin yo kum ikna school ijong ni. Pila kali bagay mengaji ke political science. Nanti semua tenat ke mathematics. Masih Jingkynmaw nam dot por nam jun di Gassah. But hati saya nam kat nam penuh pakai dia kan subjek pakai subjek mathematics. Nam kat dia mathematics. Nama kata dia matha. Henry
Ang kawa, bagi beliau tip yang bang ada usaha student. Padahal mentah penembak yang kebanyakan yang ada di sini. Bang ada usaha student dan bang political science. Itu kebiasaan political science saya tulang di para orang yang fikir political science. Padahal kalau kamu nak kata nama kuai sendiri, aki Arsenal biwa i Prof Pakem kai ila yo shibon ke ya ka lamba jo ke kai ke ni ngela yo sisa yang kata ke jingkip ke jingkong tu sepan ka political science kawai naki course ka i Prof Pakem kai pai ni but ilahikai sisa sibon because nama kilong hikai ke bokor kilong hikai ke duna ba but ilahikai ini ke subject political science but kiwi ki course ng political science kung the international politics, international law, international organization. But kami dan bakwan ikaban snow hadi bakwan yang way the course kaban government and politics in Northeast India. Bagay ka course ano mata kalau course kaban na snow tenat pai kaban hikay naman mga yung ikihikay kaban patan ay Prof Pakem bakal don ka interest ano mata ya kaban hikay yang terlihat terus.